Minisita nagira ngo ebigwerereze byingi bisigire byashishe by'ubuhangwa byatwaramo na n'oburugo bw'amaizi ekisigira abatura barikubonabona ngu konka gavumenti enshonga egyere haki kugikoraho. We are giving hope to these people that we are ready to serve them. Only that the population is increasing on a daily basis and the funds are not enough. Ebigambo bya minisita nibyije aho bwa nyuma y'ebiro bice district ya Ntorokwe mazire kuterwa umwejemure ogusigira omugera gwa Semuriki guru kuboga. Abana baffe bana Umoja Lwangala ne Kachwankumu Nala sub county ku Nyanja Albert mu Ntoroko district enkuba bwetonya tebasoma kubanga ebitenti byabo bimenyekese amazi gayingira munyo tebasobola kusoma tesobola kuriskinga abana kati tusaba tubeera mu kusaba bwolaba nti bukedde tewaliyo kasana wekali au ogulawo kilasi abana nga basoma. Ripoti ya water supply atarasa habwo mwaka ogu abantu abari kuhikwa amaizi marungi mu ihanga ryona kuri ahagati y'obucweka 30 harigana omu district ya Chegegwa okuza ha bucweka 95 harigana omu district ya Ramwo. Uganda eine emyanya y'amaizi marungi emitwaro 14 38 emyanya miliyoni 29 emitwaro 69 1320 ahari ejo neshangwa omu matawuni kandi emyanya 50 ekafo bwa rubanda na ruzije. Amakuru agagashakwa Jonathan Tusingwire.